Sanibonani babukeli emakhaya. Ligama lami ngemuzi wakhe Bibo angihlala kaBhokweni eNgodini. Ngifanele ukuchaza about ile business le ngikulo eMpumalanga Yethu TV. iMpumalanga Yethu TV iqale 2001 ngesikhathi seCovid. Ngila ngiqale khona kusungula iMpumalanga Yethu TV YouTube channel. I-channel ngayicala kanjani? Nikhumbule bakwethu ukuthi besibalekile 2021 qala kweCovid. So thina ama-photograph umsebenzi wethu ngathini bengeke survive kahle because survive ngani ngokuthi siphume siye estradini sohasela. So ngalesikhathi le qala kwayo iCovid bese sibalekile umsebenzi wethu la ukuthi manje kahle angeke sathola manje isalary kubantu because kushutha emahlayini ethu ngibantu ukuthi manje basinikeze umsebenzi maphathi wedding malobolo kanjalo ibe nema pictures la kunema function khona. So sathi sibalekile kanjalo nje kwathi lelinye lelimalanga ngacabanga ukuthi no man because equipment ikhona la ndlini yini lengayenda ngathi mangihlele sibuka iTV because ngimuntu ongayithandi iTV kakhulu. Kwafika licebo nje ukuthi no man ake sejardini lapho manje ukuthi manje soba busy ngemabloom so busy kahle ngengathi. Alright sisaphumile singumndeni so busy ngengathi. Kwafika licebo lathi no man ake ngithathe icamera ngoba shaya emavideo nyana uyabo like toba kusikhumbuzo ukuthi man even yona ke iCovid noma ngasitha 5 years isithe 10 years because besingathi ukuthi iyophela nini uyabona and iyophela emakeni njani. So ngasho ke ngithatha icamera ngibashoota lapha ema clip ngihamba ngo-editor. So like uma ngi-editor kuvuka ingcondo ukuthi man no although sise Covid savalelekile ngoba neyathi nani amasotsha bekashaya ngaleso sikhathi leso ukuthi ngaphume ejardini nje uyoba nenkinga uyabona sibhekene sekhala. Ngathi why ngayini podcast yabo ngini podcast nje yemndeni. Ngathi uma ngisacabanga njalo vele nje ngaba kulo mcondo ngaba sesingekenda lokho. Ngikhumbula ngicala ngathi kwenda ema-news bengiwayenda endlini ngayinde advert la kunase sikhona adlala nabomnakabo labo badlala injuba ngashaya ivideo nyana lapha ngawifaka ngathini ku advert yayo ke inews ukuthi there is ama-news lafika latoba khona kuMpumalanga Yethu TV. Alright ngayicreate i-YouTube channel. Ukuyicreate kwami i-YouTube channel kwaba kunzima kakhulu because number one angathi ukuthi ngifuna ngivule kanjani and then yini ngifuna ngicale ngayo embe ukuthi ngivule i-YouTube channel. Kwafika lo ukuthi ake ngizame ukuthi ngingene la ku-YouTube ngifunze ukuthi lapho kulama video ukuthi how to create a YouTube channel yabo uma usaqala ngaba busy lapho okay ngadlala ama video ngabona okay no ngineka so ngaso ngicreate but ku-create kwayo yona i-YouTube channel yami benganalo igama but ke nikhumbule ukuthi iMpumalanga Yethu TV. So njengoba benganalo igama ngaba ne-idea ukuthi because nesiyambombela why lento ngathi leligama lingaqala ngembombela. So ngabona ukuthi imbombela for in future incane kakhulu ukuthi ngingasebenza kuyo uyabo. Kwafika ingcondo ukuthi no man ake sicale ngeMpumalanga lafika igama leMpumalanga. So malifikile ngabe nayo plan ukuthi manje ufuna ngichubise ngithini ngabe sengibeka ebandla emndenini ukuthi no man la nginenkinga so ngicela incedo igama nali ke leMpumalanga ufuna ukuvula i-YouTube channel. So ligama likhona ngeMpumalanga. So kuba khona lija lami lincane lapha la no man epapa because nisebenza ngebantu umuntu webantu why ungathi eyethu. Okay right iMpumalanga Yethu manje siyahlangana le yabona uma kuyiMpumalanga Yethu ngathi mina no man le short leligama
There's something they should have. Something they should have. But I had good scene, but not something they should have. Ngoba kuvuka sisters lapha endlini wathi Mpumalanga A2 TV. Alright, uma sathi Mpumalanga A2 TV ngasho ngisearch lapho ku Google Mpumalanga A2 TV ukuthi ingaba ikhona na yabo o ayikho because ukuthi u register icompany ekubeni ikhona umthetho awuvumi. So mangisearch igama ngilithola igama Mpumalanga A2 TV. No naleli khona. And then silitsanzile and then nami ngiyabona ukuthi manje no lina that thing uyabo linesinto ngathi planning no man asisi Mpumalanga A2 TV. Okay ligama libe Mpumalanga A2 TV but egcineni ukuthi sifake dots. So masifaka Mpumalanga A2 TV dot and then uma sele register ligama already liyavuma ukuthi sele register ukaba njalo. So kuqala Mpumalanga A2 TV njengoba sengishito akuzange kube lula because number one sengilokhu mangiphusha ejartini President Ramaphosa wazivulela yabona wathi masivulela siyakhona ukuthi sijangaze uma sijangaza ngabe singayifaka emajiteni ezaba guys ngiphethe into leso Mpumalanga A2 TV. So ngifisa ukuthi manje sirane lento because ayibe yala khaya yabo anyone aqhamuke nema idea but ukumqoka kakhulu because mina ngibhizi ngala ku shooting kudingeka ukuthi sibe nema presenter and then etinzaba ama presenter ema podcast ema presenter ema talk show like okuhlukana yabo. So siseku ilona iCovid maningi ngathi ema podcast abenawo ingqondo even manje akhona meskin buma 20 or 21 ama podcast lang now. So from sisayibeka nje emachiteni la emachita ayithanza le idea lonyaza ngayithanza okay it's fine. So ngaphusha na too much bese 5 la ngibe khona ebandla ngoba khona 2 yawo emachita la ijabulila kule even manje asisekhona noma matasatasa nje kuna Pastor J, Pastor Jablane na Pastor Nyundo wase Trust. So nisipiga up machita siqhubeke njalo. So asimayithatha machita ngikhumbule babule emakhaya kuna Pastor J na Pastor uPastor Nyundo. Pastor Nyundo ungumswati from Swaziland ufikela ekhaya amncane. So ilonge yakhe beyinhle kakhulu. uPastor J umuntu osenza iEnglish kakhulu senza silumbe uPastor J. Alright. So masihlangana ngathi mina guys nayi inwo iyaphila but no sayibona. So manje siphuma kanjani ngathi asiqale ngishumayelo because ngibupastor asiqale ngishumayelo sesizobona ukuthi manje ikhule lento iyaphi. Sasima siqala sayiqala saphikelela kwafika la amajala atsala khona akhatsala khona because iYouTube kuqala nje you need to sacrifice too much. It's not easy ukuthi uhole YouTube kudinga emandla akho ukuthi uhole YouTube. So much it at no man except le idea sayithanda but ke asikiniseli lutho yabona. So sicabanga ukuthi manje okay right so hereza yabo uPastor Nyundo uhamba eKabasco emabhasini waqala manje kusebenza khona uPastor ebulunga uhamba uyofundzela bufundisi because vele bayangipastor but ke bekadinga emaphepha. Masala nge1 ngikhumbula ngiposta ku Facebook ukuthi ngicela ngimpresenter abantu abakwazi presenter around eKabokweni because ngihlela eKabokweni. Lo ngakuthola nje kuyo ke iFacebook kuba bahlali ke basembombela the most yabo ngathini the most yabo la ngabathola bebaphuma kuma radio station like okuhlukahlukana engikukhona kwabala amagama awo lama radio station. So like uma sixoxa bangitshela ukuthi kucala nje alright uyosibhadala malini. Number 1 sikoma ngenani profit lana sisayishungula lento there is no money le khona umuntu usimanje usibhadala malini ngoba nzima kakhulu. Labanye basho ukuthi okay since kuma radio station laphakeme kakhulu but ke lo kwangichaza empilweni yami ukuthi like so like siyaxoxa yabo ngaba nalento nokuthi man okay right kucela bangitshela ukuthi bahleli abasipani baphelele umsebenzi
I understand it, yabo. But now ngiqhamuka ngathini lento lenyuwane from ekhasi kucala njengoba bangasebenzi yabo. Why singapush this thing ikhona ukusibeka kule level le sifuna ukuthi sibe kuyo. Njengoba basho ukuthi okay uyosolela malini athi no man ake ngibashiye akunankinga yabo. Labanye bathi okay right siyafuna ngenela but ke hlala ekuthini like bomatlatlawo nga understand bopinari nga understand uyabona. So ngathini ke iplan lapho bese nganayo because there is no one umuntu angasebena naye sengiwani lapho ngesikhathi leso yo nayo iPhumalanga 80 TV seyikhula ke engqondweni yami. Ngoba khona insizwa leba khona lapha ku Facebook uMr Zwide uMr Zwide indoda emabutho le mabutho lapha ePhuka. Ngibonga kakhulu mfowethu ukungikhuphula ngize ngifike la ngikhona. uMr Zwide wangitheka lapha ku Facebook wathi mfowethu ngiyabona umsebenzi wakho. So bengifisa ukuthi sikhulume. Alright sahlangana ke ngalelo langa lesihlangana ngalo. Wangitshela mfowethu ngindona emabutho ngisemabuthweni mina la khona la ePhuka because nami ngituzane nayo ke ePhuka. So sifisa ukuthi sibe nawe kummemo because like ngathini now until December kuba nememo. Ngenyanga kuba nememo. Sometimes inyanga imemo ibe kayi2 or kayi3 ngenyanga le1. So wathi singakujabulela ukuthi ube nathi usifebule la kulo msebenzi womemo. Ngathi no man umsebenzi omuhle kakhulu. So ngibonga le opportunity from lapho sacala sayigijima. I think as 2022 2022 sacala manje kancane because still president bekavalile lapho just bekavula kancane beyavala. So ngaphusha nemachita angibeke emempini njengoba ngisho ukuthi uMr Zwide ngibekile emempini bafowethu ngaphusha nabo yo bekumnanzi kakhulu. But ngikhumbule ke ukuthi ngiphusha neso non profit bafowethu ayikho imali bengithola. But ke ekhambeni bufuna ukuthi ngibhadale transport sesiba nemali yokudla la ndleleni because masifika lena vele obvious kudla kukhona. So imali bengayithola bafowethu ngifuna ukukhuluma even manje imali yePhumalanga 80 TV asingayitholanga but ngisurvive ngani ngemsebenzi loni nebabukeli emakhaya loni ngipha wona maJapan music video ama church documentary mshado ama wedding yona i-wedding ke nema house party yabo ngisho ama house party like boma gig so ngilapho ngithola khona sinkwa but ke kulomnyaka I think from kulenyanga lena sina 700 years 700 more viewers. So I think ku 3 months so bas 1 million 1 meter. So ke setshenzela khaya. But ke I'm happy because ema presenters senginawo abantu laba presenter ema podcast la khona. Kune podcast lesinayo isimo podcast satokijima ngayo forever and ever because inophila phakathi kuningi lesikhuluma ngako lapho. Just manje isimo podcast ishuka ikhuluma ngane ikhuluma ngetimo letikiti asendekela muva empilweni yabo. Uve umuntu athi ngandlula kanjani kule problem so cause ngaba nayo you understand. Sikhuluma ngetimo letikiti asendekela netimo lesikudo manje netimo lesicabanga ukuthi in future ngaba khona kuyo ke eSouth Africa. So why sibe na le podcast leyo kungukuthi abantu abaningi abakhona ukuthi especially Majid akakhona ukuthi akhulume inkinga tawo uyabona sifela ngaphakathi. So isimo podcast la isikhulula khona ukuthi man asikhulumeni man uyabona because uma sikhuluma baningi abantu labangaphila baningi abantu labangasinza etoti inkinga tabo uyabona because if nginenkinga mina ngidalula kuyo ke i-podcast ukhona ukuthi loya lobukela i-podcast nayo unesimo lenami nginaso. So uyabona ukuthi man simple ukuthi angandlula kulesimo leso because nami ngikholile ngidlula kuzo. So that is why kube nesimo podcast. So maningi ama podcast akhona maningi kakhulu ama podcast emshado ama podcast esindu lapho sikhuluma khona ukuthi le live liyapi futhi yini lesiphilelako kuyo ke le culture yethu lesiphilako singebantu abamnyama. So ngihappy kakhulu and kuningi ngisetota kuyo ke iPhumalanga 80 TV. So la ngikhona today ngu MBSDH umsebenzi wabo lo sibonako la kuyo ke screen sethu
umsebenzi lobukhona ngale weekend ngeli 28 March 2026 khona lapha eKabhokweni bekune live performing ngiyo ke I live le kodwa ke sifuna kuyivutshela sifuna kuyikhanda ke ibe sesimene lekungiso so bafowethu kuningi lonto lokungibhiza ngichaza ngayo ke iMpumalanga ATV nokuthi la video so create kanjani so kanjani aze ahlangane abe ivideo lesephelele kuleni episode ngilana ngikhombisa khona ukuthi lama video so phika kanjani so vutshela kanjani la ku system yethu so yeah kungiloko nje ngibonga kakhulu babuyele emakhaya ngibonga kakhulu njengoba siyakuphasika bafowethu siloku sethandaza Jesu Christ man awube nofefa man emgwaqeni lapho ke nje sihambe khona ngigijela nalapho sihambe khona ngetinyawo nasemabandleni kungabe nomsindo kube naleli bumbano kube naleli thando yeah ngoba Jesu Christ wasifela bafowethu wafa manje uphinde wavuka futhi yeah ngiwo lamasuku lawa bafowethu ngiwo lamasuku lawa ayo ke iphasika ngisimene lapho nikhona khona babuyele emakhaya baleni safety nalabo ke ngibakhohle bafowethu labadla amanzi lambonjwana yabasho njalo ngeSiswati manje lambonjwana bafowethu anibe safety lapho lapho nisuka nikhona khona yeah kube naloko nje kube nelithando yeah angabe nomunye nje sobhayizela omunye somshanga ibhodlela lomunye usuyadubula man kube nadubula man abantu bakithi yeah kungafiki lapho uyabona kungafiki lapho nje asibe nalelithando uyabona sibe nelithando lomunye benalo lithando lokubeketela uyabona ukuthi lomunye uma samnathayilile lapho into bani khona yeah man miyekele man uyabona because lomunye kunathela athi kahle ukuthi manje uvele nje bekafuna ukunathela ukuthi nokhona kuphakama sibe se uyakuchaya noma ke sibe se uyakubulala kanjalo nje so yeah man akube nenkonzo yokubeketela umuntu bakunathela noma umuntu bakhomba no man iyehla man uyabona iyehla yeah asehleli man ma-Afrika so yeah lokunye nje lengakusho kunembi lapha kwaZulu lengibonako la kumabona kude lapho khona kunelijaha la ngalabo kuthini ngalana athile khona la eSouth Africa lifuna kuba nesikhundla lapho lifuna kuba ngichief so ayendeki lento man ma-Afrika ayendeki lento bafowethu ngaqhamuke from ngale qhamuke khona nathi futhi ngokunjalo singaqhamuki sisiya China sisinokuphatha ngale sibe ngbo chief no ayendeki lokho yeah siyagwema lokho sisasikufuna lokho sima-Afrika sima-South Africa yeah sisibabuyele emakhaya no sibonga kakhulu la yema video ngifuna washaya ngelikhombisa ukuthi iMpumalanga ATV ibiyaphi and iyaphi futhi nithi mina kene adanko abamba ivideo lapho ngiyabonga kakhulu.